Yok vallahi. Koçberên Sûrî ku hejmaravan li Tirkiyê digihêje nêzîkî 4 milyonan li xeribiyê ji bo berdewamiya jiyanê tevî şertên xerab berxwe didin. Bi belavbûna wîrusa Koronayê rewşavan bi taybetî ya jin û zarok xerabtir dibe, ji bo dermankirina nexweşiyan xwe dema xwe digihînin nexweşxaneyekê gelek zehmetiyê dikeşînin. Koçbereke jina Sûrî bi salan li Stenbolê dîjî ku nexwest rûyê xwe nîşanî kamerayê bide dibêje, piştî Koronayê derd û kulê wan du qet zêdetir bû. يعني ما في صوت ما بصير الأولاد تلعب برا. لوی خانیه کن دبن فشار جیرانان ده دجیم. ده سر دجی او نخوشیه کرونا مترسیه میا لسر جیان زیده تر دکه. سه زاروکین من هنه. جبر کورونای دمک دریجه مکار پیدا نکر. پره نکت دست ما و امن کارن کریه خانیه بدن. نها خادیه خانی گفل ما دخواه نزانم امه چاوا بکن. لا حابة أطلع أوروبا لا هون ولا هون. لگوری لکولینک سازیه تایبت جسدی 75 کوچبرین سوری به آوای که قچاق و دشارتین خراب ده تینه شغلاندن. پرانیا کوچبرین لستانبوله لسر تکستیل دروتون جلو کنجان کار دکن. لبله پشت زدبون حالتین کرونایه گلک کارگه هاتن گرتن و کوچبر بکارمان. بري شخو بري تعيشي يعني ولو ترك زحفان ندخستن عيشات يعني دقو سورين ها ولو تشتغلين إجا فيجا شخو كورونا هات أف بينج ما شخو خلق هيش نخبتينا قش تف سوري تكستيل ديشتكن شخو يقول تكستيل ديش ناك تعيش تناي وتكستيل جي يعني جبر كورونا هوا تevî derdê xeribiyê êşa pandemî barê koçberan du qet girantir kiriye û li pişta xwe bi bareke giran hewla berxwedana jiyanê didin. Erjanda, Kurdistan 24 Stenbol.